Mene realno ljudi ovdje mnogo zanima šta će reći za Srbiju, ali mi još više zanima šta će reći za Nunija i za Bosnu. Same person anymore when it first started. But out of everything, the one thing that still keeps me up at night is those slippery ass roads in Serbia. Don't rain. Oh, damn. Au da, brate. Au, da, bilo je, baš je bilo klizavo, jer je lik u papučama, nije bilo klizavo, glupane kidarski, znači ko je speed gojište 0.5, nego si ti došao, druže, u Yeezy papučama, a pada kiša. Pa koliko moraš da budeš glupo, buraz. It's puddling. How did my hotspot turn off? Brat se kliza, vidi ga. Why is it so slippery? God damn. It's so damn slippery. Bro, do y'all put like butter on y'all streets? Damn, I'm Koliko sam se ja usro u ovom momentu, brate. Iako se ne vidi toliko. Oh, fuck. Whoa. Ja uvatio speeda ovdje za bulju, priznajem, malo sam ga izvato. Jeste vidjeli? Oh, fuck. Malo sam ga uvatio za leđa. Fuck, bro, why these damn roads so slippery, bro? But rain or shine, this tour's still moving. It don't matter what happens. To kick things off, we went here in Belgrade. Yo, come here. He gritty and what the fuck? Kako sam uspremio live. Double. What's good, man? Come, we prepare our national tradition for you. You wanna try out? Try out what? Like, oh yeah. Wait, what is my Serbian name? Your surname is Spidovic. Speed a bitch? No, you call me a bitch, bro? No, bitch, no. Hell no. Speed a bitch? Beach. Oh, beach. So y'all know me, I love traditional dance. Kad ćeš u Sarajevo na Pofalići? Kad ćeš u Sarajevo na Pofalići? Što je Pofaliće? U Sarajevo ću vjerojatno doći uskoro. Skorije nego što zapravo mislite. A da li ću raditi nešto, ne smem ništa da otkrivam. I love putting on the traditional fits, you know. I be feeling nice, I want to do the dance. A to je naselje u Sarajevu, Pofalić. You know what I'm saying? But from there we met a dog named Odo. Oh, look at the dog. Wait, I always wondered what would a Serbian dog name. What's his name? Znate što je isto dobro, ljudi? Što smo mi imali, to je mnogo bitno, realno. Mi smo imali toliko sreće, sad kad gledam unazad i kad saberem utiske, imali smo baš sreću što je live bio u 9 ujutru i što je padala kiša. Jer kao, realno da nije bilo tako, mnogo više ljudi bi bilo na ulici i mi ne bi mogli da hodamo. Nama je ovo bilo sreće u nesreći što je pala kiša i što je bilo 9 ujutru. Mnogo je bilo teško organizovati se, live bi bio vjerovatno bolji content, s content strane bi bio bolji, bilo bi više sadržaja u samom live-u da je live bio u neko normalno vreme tipa 2 popodne, jer bi ja mogao više stvari da organizujem, ali imali smo dosta sreće što je live bio u 9 ujutru i što je pala kiša jer nije bilo toliko klinaca. Posle su dolazili, ali realno da je bilo 2, da je bilo 3, da je bilo lepo vreme. Buraz, pola klinaca je spavalo, realno. Pola klinaca je spavalo. Otto. She's saying he's intimidated by the crowd. He's like shy dog. Oh, you're shy? Okay, Otto. Bye, Otto. Bye. I can do that, bro. I can do that. 3, 2, 1. A ovo šta mu je uradio, brate, Page. Catch his ball. Catch ball. Wait, what? Catch ball. Catch ball? What do you mean catch it? Ovdje je ispisao njegovo ime, ja mislim. Sve je bilo perfektno. Hvala ti, dobri, ljubite, brat. I stvarno, ljudi, hvala vam od srca. Baš dosta vas mi je prilazilo na ulici. Ljudi koji su malo stariji, koji nisu u fazonu da se slikaju. Bili su u fazonu, čoda, samo da ti kažem. Stvarno je prošao mnogo dobro live sa Speedom. Pokazao si Srbiju u dobrom svetlu, svaka čast. Ispolo je super. I takvi komentari mi stvarno znače, ljudi. Hvala vam, ljubim vas, brat. Bro, see, Chad, that's that freaky shit. How you learn how to put a pin in your mouth and put a basketball in your mouth? That's fire. That's fire. Ja ovo nisam ni gledao, buraz. No way. Ain't no way. He just wrote my name while the ball is spinning on a... A lik je doktor, znate šta sam ja radio u ovom momentu? Ja sam se samo trudio da organizujem sve. Znači, on je došao do ovog delika za 5 minuta, a moja ideja u glavi je bila da će ovdje već da bude nekih pola sata live-a. Ja sam tu već računao, znači mi ćemo za pola sata narednih završiti sve što sam isplanirao. I ja sam se odsekao. Pohvalila ga ekipa iz staračkog doma. Eto, Buraz, odmah hate komentari, a ja ozbiljan bio. Znači, prvi put, retka situacija, sam ozbiljan na live-u i vi me turirate za starački dom. We raided Serbian KFC. Alright, chap, I'm gonna be completely honest. Let's go, Speed.
like it? Do you like it? Serbian KFC best, bro. I approve. Dobra je bila publika, iskreno, ispoštovali ste na maks. And of course, I busted my ass for the 20th time. Bro, these I keeps. Bro, I'm about to buy shoes, bro. After trying this Munchmello candy, A nije ubacio za baku. which is super popular in Serbia. I ain't lie, this Koju reklamu je dao Munchmello, ja ne verujem. shit look good, bro. Aha, ubacit će sad za baku, okej. Hey, Ne lupaj, šta si ti organizovao, bilo je sranje live. Okej, ko je ovo napisao, samo sekund, Buras. Samo sekund, sad ćemo da vidimo, Buras. A ko si ti, Tebra? Samo da vidimo ko si ti, Buras. Pavle Veljković, Buras, lik drži lava na slici. Pavle Veljković, Buras. Lik drži lava i sluša Mik Mila. Buras, nisi mafija, razumeš? Znači, slušaš Mik Mila, napravio si Okej, lik radi, brate, vežbe za biceps. Ovo će me iznabadati. Okej, brate, ako ti se nije svidao live, Buras, jebi ga. Ja razumem. Poštujem tvoje mišljenje. Čutite, samo da ne vidi liko. this is the best thing I have. This is the best Poštujem thing I tvoje have. mišljenje, brate, sve legitimno, sve legitimno. Shit, bro. Thank you. This random guy came up to me and said that he had a challenge for me. Random guy! Isprozivao banku da je randomac. Brate, nije teo da da reklamu Banki Prazetu. Zna da su mu ugasili kanale ako se pojavi kod njega na live-u najbolje. I have a huge challenge. Random guy, Banka Prazetu. This is free aura farming for you. Free aura farming, bro. Banka Lost Aura, ljudi, Banka Lost Aura. A mene nije ni spomenuo, Buras, zašto mene nije ni spomenuo? Okay? Ja sam izgubio. What? Brat, došao sa Lambom i Brabusom, ovaj kao kaže random guy. And do a huge backflip. I got the thingy where you can land. If you do that, you get a huge prize. Pozdrav za Feaka i Čodu. Pozdrav za fake čodu. Ne znam šta to znači, da čoni, nisi ti pravi čoda. Za malo da kažem dača, Buras. Za malo da kažem dača, Buras. Oh my god. Ne, vi ste me pokvarili, chat, pokvarili ste me. That's one way how to bait Koje ste vi speed. sise raspale? Koje ste vi sise? If you want to bait speed, is give that man a challenge. Like, for some reason, I can't back down a challenge. But at first, the challenge was skeptical, though. Like, he wanted me to do a backflip off of this tall-ass car. This car is so damn tall. It is fucking tall. All right. Gledaj, a ne, ovo je, ja ti ovdje isprozio Ljatifa da briš, ovo je slips bris. I gotta see if the prize worth it. Rolex, bro, but you gotta find out which one. And my chat give me hype. I'm like, okay, it's time to do it. Gdje pusti video? Brž bre u kurac bre, pusti me da reagujem kako ja hoću. Let's fucking go! Lagano, Give my fuck that, give my watch! I just risked my life! Give my watch, bro! Give me that watch, give me that watch! Give me that 40,000, bro! It's a special watch, man. It's engraved with your fucking name behind. It's engraved with my I name? engraved your fucking name. Wait, let me. Chat, bro, is this watch real? It's a real 100%. Lik nije mogo da veruje, Buras. Legit. You got the card. I wish you all the best, man. W's in the chat, bro. All right. Tell me why I'm in Serbia. It's this candy Pusti video šmokljane. Buras, žickaš time out, Buras. Evo ti, Casablanca, time out dobijaš, batonga. Aj, vidimo se tebra za čuku vremena. called Negro. I'm like, Negro, what the hell? And they got my face on it. What the hell is that? Wait, come here. Ovo je dobro bilo, ovo je bilo baš dobro, iskreno. Ovo je bilo baš dobro. Oh, shit. That's the official design. That made this shit. They dead ass selling this? Hell no. I'm going to all the supermarkets to find where this candy at. I'm like, hell no. But it seemed like wherever I went, I cannot find the candy. Have y'all ever seen this candy in Pokaži Serbia? zaliske. Called Negro? You ever seen this in Serbia? I could, like, for the whole day, I was trying to find this candy. I'm asking everybody. I'm going to these stores. Can you help me? I'm trying to find the Negro candy. No way it's actually real. Sold out, ovo je bilo dobro. It's sold out? Who the fuck? Bruh. Yeah, me too. I thought it was actually fake, but it's real. But on our way out, when all hopes were long gone. Okay, you know what these are? We know you like it, man. We know you like it. When we Balkans, we have the N-word pass. Do you know why? Why? Because the word slave comes from the word Slavic, which is our nation, our people. Stankila je doktor za Peruna. Stankila je doktor za Peruna, kaže Čira.
Ljudi, ja mislim da bi bilo dobro da Stankela i Peru naprave ono box match. I ko bi platio da to gleda iskreno? Dva šmokljana, buraz, nemaju ono... Ja mislim pređenih 30.000 koraka godišnje, maks ako imaju. Mada, možda za ceo život nisu 2 puta bili na treningu. Znači, likovi dva, ono lika koji bleje ceo dan na kompu. Znači, ono... Ja bih gledao taj box match, brate. Ja bih gledao taj box match. I'm gonna show you in the... Bro, you don't gotta give me a fucking history lesson right now, bro. On day 4, we had... Au, isprozivo Luku Silnog. Mene ništa nije spomenuo. What the fuck, buraz? Ja se iscimo, napravio ceo plan za njega. Otišao, brate, na 4 sastanka, planirao sve 10 dana. Lik mi nije ni ubacio u video. Mislim, dobro, video sam se ako ništa, ali nije spomenuo, yo, čoda, thanks, bro. Au, brate. Ok, ajde čujemo za Bosnu, šta je rekao, ovo me baš zanima. to Bosnia. We revisited a local football stadium, smashed the car window, and I even found my new best friend, Borky! Hey, Borky. You like my horse off Red Dead Redemption. Oh, he licking me. I never got licked by a horse. Borky, you like me, Borky? Nah, Chad, I gotta ride Borky. Borky's licking me. Get your first dunk here, you're destined for greatness. Što je bruz... To je to od Bosne, jel ne loži neko? Nije htio da isproziva državu, a? To je to od Bosne! A hell nah, bro! Hell nah. WTF, nema ništa dalje. Nemojte se smijete, ljudi, buraz... Baš glupo, trebao je da ubaci nešto da ispriča kao iskustvo, ono... Zamisli da je ubacio Voveja, tebe nije ni spomenuo, a kamoli ubacio sa paprikom. Da, to je bilo dobar deo, trebalo je to da ubaci, ali ono, realno, jebi ga. Mislim, ovaj klip mu je svakako ono, gdje reaguje na sve stvari, na sve države, tačnije tako da ono, jebi ga. Zamisli da je ubacio Nunija nije ni ubacio te, bra, da jebote. Da, on Nunija nije ni pokazao. Sad tek razmišljam kao, Nunija nije, mislim, malo glupo, iskreno, buraz. Malo glupo.